y'amashusho cyangwa ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo z'ingenzi turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 8 z'ukwezi kwa kane 2021. Mukangemanyi Adeline Rwigara umupfakazi w'umuherwe Rwigara Sinapol aravuga ko yahamagajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ku mpamvu zitaramenyekana ariko ko adashobora kwitaba muri iki gihe. Kubera iki? Ntabwo rero nitabye kuko ngira ngo ku munyarwanda wese cyane wasize ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, ariko noneho urebye abanyarwanda bose bafite ikintu cy'ihungabana cy'agahinda cy'umubabaro. Ntabwo rero nitabye rwose. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye abanyeshuri bose mu mashuri yisumbuye bateganya kwitaba amashuri gusubira mu mashuri mu cyumweru gitaha kuwa mbere kwipimisha coronavirus mbere yo kujyayo. Naho Minisitiri w'Ingabo wa Ethiopia yahakanye amakuru avuga ko ingabo zayo zagize uruhare mu bwicanyi bw'abagabo bagera kuri 15 b'abasivile mu karere ka Tigray. Ibibagirwe n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane bigarebewe na Jacques Niyitegeka. 8 Ikaze ku makuru arambuye rero duhera muri Irlande y'Amajyaruguru aho inteko ishinga amategeko muri ntara y'Ubwongereza ivugwamo ibikorwa by'urugomo. Inteko ishinga amategeko yose ikaba yasabye ko ihagarika ry'ibikorwa rikorwa bwangu ndetse bihagarara no kononwa birimo bikorwa n'abakora uru rugomo. Polisi isobanura uru rugomo rumaze iminsi ruba nk'ibikorwa bibi byabaye muri iki gihugu mu myaka myinshi. Hari ubwoba ko biri kujya mu duce dushaka kuguma hafi y'Ubwongereza. Abanyapolitiki barimo ibice ku mpande ariko zabiteye ku mpamvu zabiteye. Umuyobozi wa Irlande y'Amajyaruguru uzwi nka First Minister Adeline atunga agatoki inkozi z'ibibi, ariko rero hari n'ibibazo byatewe n'ingaruka z'amasezerano ya Brexit kuri Irlande y'Amajyaruguru. Abandi barakajwe n'icyemezo cyo kutaburanisha abanyapolitiki mu gice cya Sinn Féin barenze ku mabwiriza ya COVID-19 bajya mu muhango wo gushyingura uwahoze ayoboye umutwe w'ingabo zizwi nka ARE mu mwaka ushize wa 2020. Inkuru ngiye kubagezaho ikurikiraho ishobora kuba irimo amagambo ashobora kugutera umuhangayiko. Abategetsi 6 b'ibihugu byo mu gace ka Afurika y'Amajyepfo basabye ko haba igisubizo gifite ubukana bungana n'inkeke zitewe n'abarwanyi ba Kisilamu muri Mozambique. Babitangaje nyuma y'inama y'igitaraganya bagire mu murwa mukuru Maputo. Isobanutse ariko niba hari igihugu kizohereza ingabo kurwanya aba barwanyi ba Kisilamu mu majyaruguru ya Mozambique. Hari amakuru yagaragaye y'ubundi bwicanyi bwakorewe mu gitero cyagabwe mu mujyi wa Palma mu kwezi gushize kwa gatatu. Umupolisi yetse abanyamakuru aho avuga ko hari abanyamahanga 12 baziritswe bakabohwa bagacibwa imitwe iruhande rwa hoteli aho bari bacumbitse. Abantu babarirwa mu bihumbi bahunze ingo zabo nyuma y'igitero cyagabwe i Palma. Reka tujye ku nkuru yo ivuga ku Burundi aho abarundikazi 41 bafatiwe mu nzu imwe mu mujyi wa Kampala muri Uganda bari mu nzira bajya mu bihugu by'Abarabu aho ngo bari bategerejwe gukoreshwa imirimo yo mu rugo hadakurikijwe amategeko bakaba batawe muri yombi. Rero iperereza ryo muri Uganda rivuga ko hari n'umugabo umwe wafashwe ushinjwa kugurisha abo bagore. Inkuru mugezweho na Florentine Kwizera. Abo bafasoni uko ari 41 bose n'abarundi kazi. Charles Twine umuvugizi w'ibiro by'iperereza rya Uganda yabwiye BBC yuko bose baje bava mu Burundi bakaba baciye bugaranirwa mu nzu iri mu gisagara ca Kampala aho batari bafite uburenganzira bwo gusohoka. Abo bagore ngo bari bagiye kudandazwa mu bihugu by'Abarabu aho bakoreshwa imirimo itandukanye yo mu ngo. Bwana Twine avuga kandi yuko hafashwe n'umugabo w'umurundi nyene w'imyaka 40 yagirizwa ubwo rudandazwa rw'abantu. Abandanya avuga yuko abagira amatohoza bifashishije amakuru bahawe n'abarundi baba mu gisagara ca Kampala. Ibinyamakuru byo muri Uganda bivuga yuko hari abarundi kazi bafatanywe n'uwo mugabo bavuga yuko bakoresheje imibonano mpuzabitsina. Bwana Twine yabwiye BBC kandi yuko gushika ubu atakirego barakira ko hari uwo mugabo yoba yarafashe ku nguvu. Mu butumwa bwanditse Bwana Twine yavuze yuko ubu bari mu gikorwa cyo gusubiza mu Burundi abo bafashwe hanyuma uwo yagirizwe icaha nawe akarungikwa imbere y'ubutungane. Tukiri ku nkuru zijyanye n'u Burundi, perezida w'iki gihugu yasabye abanyeshuri bose bo mu mashuri yisumbuye bazasubira ku mashuri ku wa mbere kwipimisha coronavirus. Evariste Ndayishimiye
ibivugiye mu ikoraniro ryahuje urubyiruko 1500 cyangwa se ugwaruka mu Kirundi ruva mu ntara zose z'u Burundi kugira ngo ruvugane ku kibazo cy'ubukene cyo kurwanya ubukene mu gihugu. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2021 abandura coronavirus bariyongeye mu Burundi nyuma y'umwaka umwe indwara ivuzwe mu gihugu. Inkuru mugezweho na Premier ku Magenge. Nikindi kimenyetso c'ishaka rya Perezida w'u Burundi ryo kurwanya ikiza ca coronavirus. Abo bakiri bato 1500 bitavye iryo koraniro riko rirabera Igitega, bose bari bahawe udufukamunwa nubwo harabagaragara mu mafoto batwambaye mw'izosi. Mw'ijambo ryo kugurura iryo koraniro, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yuko yamaze kubwira umushikiranganji w'amagara y'abantu gutegura isekeza ryo gupima abanyeshuri bose b'amashuri yisumbuye imbere yuko basubira ku mashure. Ayo nayo azokugurura kuwa mbere inyuma y'uburuhuko bwa Pasika. Umukuru w'u Burundi avuga yuko ashaka kwirinda ivyashitse inyuma y'uburuhuko bwa Noel. Abenshi bagiye banduye basikabanduza abo babana mu mashure, mwarabonye ko dukora igikorwa gikomeye cyane kugira ngo bakire. Turashimira Imana ko bose bakize neza. None rero ndabasabye aho butera ntihagire umunyeshuri n'umwe azoja ku ishure atipimishije kuko azobagiye kwanduza abandi. Mu ntango z'uyu mwaka abandura umugera wa coronavirus mu Burundi bariyongeye cyane ugereranije n'imbere yaho, bituma igihugu gikaza ingingo zo kwirinda ikwirakwira ry'uwo mugera. Gushika ubu winjira mu Burundi ari uko ugiye n'indege gusa, ariko izindi ngingo nko kwambara agapfukamunwa canke kwirinda kwegerana zubahirizwa nabi mu gihugu. Iyi nkuru rero ibingibi mbabwire ko Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cy'u Burundi ivuga ko icyo cyemezo kireba abanyeshuri bagera ku 30 baba mu mashuri y'uburaro cyangwa se azwi nka interna. Ini BBC GAHUZAMIRYANGO uriyumva no kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda no kuri bbcgahuza.com cyangwa se kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho saa moya za buri minota 23 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ndi Presidence y'Umva. Duhere ariko ku nkuru ijyanye na coronavirus. Ibirwa bya Philippines na Australia byongere ku bindi bihugu byagabanyije ikoreshwa ry'urukingo rwa AstraZeneca kuri COVID-19 mu bakiri bato. Philippines iravuga ko abarengeje imyaka 60 ari bo bonyine bazaruhabwa. Australia yo izatanga urukingo rwa Pfizer ku bantu bari munsi y'imyaka 50. Bikurikiye byavumbuwe mu Burayi ko urukingo rwa AstraZeneca rushobora gutera ivura ry'amaraso nubwo biba gake cyane. Philippines na Australia biri inyuma muri gahunda y'ikingira. Ibyemezo byaguma mu rugo mu murwa mukuru Manila byongerewe kubera ubwandu bukomeje kuzamuka muri Philippines. Ku makuru y'u Rwanda, ku mbuga nkoranyambaga zandika amakuru yerekeye u Rwanda haracicikana amakuru y'ihamagazwa rya Mukangemanyi Adeline Rwigara n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Madamu Rwigara ni umugore w'umuherwe Rwigara Asina Paul wishwe mu mwaka wa 2015. Umuryango we uvuga ko yishwe n'ubutegetsi, rego ubutegetsi bwahakanye bwivuye inyuma. RIB ariko ntiyatanze impamvu yamuhamagaje. Mu kugerageza kumenya ukuri kuri iryo hamagazwa rye, navuganye na Madamu Mukangemanyi, yamenyekanye ko yanyemereye ko yagejejweho ubutumwa bwa RIB ejo bundi ku itariki ya 6, ariko ntabwo yitabye uyu munsi nk'uko yabitegetswe. Mubajije impamvu, Madamu Mukangemanyi yansobanuriye ko ari mu kigandaro. Ntabwo rero nitabye kuko ngira ngo ku munyarwanda wese cyane watitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, ariko noneho urebye abanyarwanda bose bafite ikintu cy'ihungabana cy'agahinda cy'umubabaro. Ntabwo rero nitabye rwose. Impamvu utitabye ubwo ntabwo bishobora kukugiraho ingaruka zindi zifatwa nko gusuzugura amategeko? Babifata uko bashaka, ntabwo amategeko nasuzuguye. Niba iki cyunamo nabo ubwabo bagiha agaciro, nkaba naracitse ku icumu rya jenoside, nkaba mu minsi yo kwibuka umutwari wanjye wishwe rw'agashinyaguro muri iyi myaka y'ejo bundi, muri make jenoside ikaba yaradukomerejweho. Nta mpungenge mfite na ntoya, nta mategeko nasuzuguye. Ndumva kuhamagara umuntu mu cyunamo kigitangira ahubwo ari ubushinyaguzi burenze ubwenge, burenze ubwo twakorewe mu myaka yose yashize. Mu kanya wari uvuze ko utazi icyo baguhamagariye, ariko ngira ngo yenda iyo witaba niho bari kukikubwira. Bazakimbwira nyine igihe nzitabira, ariko atari muri iyi minsi ya mbere itangira icyunamo. Ubwo bazakimbwira igihe
nzagerayo. hari amakuru yavugwaga ku mbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe avuga ko ngo waba watawe muri yombi. Hari inzego z'umutekano zaba zakugendereye, byaba ari ukuri? Ntabwo ari ukuri rwose. Ubu uri mu rugo rero ubwo tuvugana? Ndi mu rugo, sinshobora no gusohoka mu rugo kuko ndagandaye, kandi jyewe ndagandaye doublema mu buryo bukubye inshuro zingahe. Ndi no mu bihe byo kwibuka umugabo wanjye wishwe mu buryo buteye ubwoba burenze ubunyamaswa. Ndi no mu bihe byo kwibuka imiryango yanjye yazimye, yaba iyo navutsemo yaba iyo nashatsemo. Ntabwo ngandira amategeko, oya, ntabwo ngandira amategeko. Niba bampamagaye nzitaba. Adeline Mukangemanyi, tukiri ku makuru y'u Rwanda. Urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha imanza z'ibyaha byambukiranya imipaka ruri i Nyanza mu majyepfo y'igihugu rwafashe icyemezo cyo gusubika urubanza rw'abahoze mu buyobozi bw'umutwe wa FDLR. Ubwanditsi bw'urwo rukiko rwabwiye BBC ko impamvu y'isubika ry'urwo rubanza ari uko inteko iburanisha ifite izindi manza nyinshi iri gukurikirana. Inyase Nkaka wahoze ari umuvugizi w'uwo mutwe wa FDLR uzwi nka La Forge Fils Bazeye na Lieutenant Colonel Nsekanabo Jean Pierre uzwi nka Abega wari ushinzwe iperereza muri uwo mutwe bakurikiranyweho ibyaha birimo n'iterabwoba. Hanavuganye na Yves Bucyana, umunyamakuru wa BBC wari mu rukiko, mbanza kumubaza uko byagenze. Twageze mu rukiko dutungurwa no kubona imiryango y'icyumba cy'iburanisha ifunze, ariko mu bwanditsi bw'urukiko batubwira ko ukuriye inteko iburanisha yategetse ko urubanza rusubikwa ku mpamvu y'uko ngo inteko iburanisha ifite imanza nyinshi. Aha nakwibutsa ko inteko iburanisha runo rubanza rwa Nkaka Inyasi ariwe La Forge Fils Bazeye yahoze ari umuvugizi wa FDLR na Lieutenant Colonel Nsekanabo Jean Pierre wari ushinzwe ubutasi muri uwo mutwe. Iyo nteko ni nayo ifite urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abo bareganwa 20, urubanza rw'umunyamakuru Focus Ndayizera n'abo bareganwa 13, ndetse n'urubanza rwa Jean Pierre Mugimba wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyaka rya CDR. Uyu yoherejwe mu Rwanda no Buholandi. Aba rero bakuri iyi nteko bakunze kuvuga ko bafite imanza nyinshi kandi nini, ku buryo bavuga ko uru rubanza rw'abahoze muri FDLR barwimuriye mu kwezi kwa gatandatu. Rwari rugeze he ubundi? Urubanza rumaze igihe kisaga imyaka 2. Ni urubanza rwari rugeze ku musozo warwo nyuma y'impande zose kugira icyo zivuga, kuko ubushize abaregwa n'ababunganira bahawe umwanya bavuga ko bimwe mu byaha koko babyemera bakabisabira imbabazi, ariko banavuga ko bagombye kubabarirwa bagasubizwa mu buzima busanzwe, ngo nk'uko byagiye bigenda kuri bamwe mu bari bakuriye umutwe wa FDLR bazanywe mu Rwanda. Gusa ubushinjacyaha buvuga ko nta muntu wo muri FDLR watahutse ku bushake warezwe ibyaha nk'iby'aba bagabo. Uyu munsi rero umushinjacyaha yagombaga guhabwa ijambo akagira n'icyo avuga ku bihano yifuza ko bahabwa, ubundi urubanza rugapfundikirwa. Minisitiri w'ingabo wa Ethiopia yahakanye amakuru avuga ko ingabo zayo zagize uruhare mu bwicanyi bw'abagabo bagera kuri 15 bambaye imyenda ya gisivile mu karere ka Tigray. Abategetsi bavuga ko aya mashusho yakwiriye ku isi yanagenzuwe na BBC ngo ari mu magambo ye amahimbano. Inkuru ya Karikidani Yiberitari uriya Addis Ababa muri mvamijwi rya Ivete Kabatese. Hashize amezi arenga 5 imirwano itangiye mu karere ka Tigray muri Ethiopia. Izo mvururu zaranzwemo n'amakuru avuga ku ihonyanga rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu, harimo ubwicanyi, gusambanya ku gahato ndetse no gutegekwa guhunga. Impande zose ziratungwa gatoki. Ingabo za Ethiopia, iza Eritrea, imirwi itwaje intwaro ya Amhara ndetse n'abarwanyi bashigikiye umutwe w'ingabo za Tigray n'abahoze bayobora ako karere bose babigizemo uruhare. Mu cyumweru gishize iperereza BBC yakoze ku mashusho ya video yamamaye yagaragaje ko abasirikare ba Ethiopia bashobora kuba barakoze ubwicanyi hafi y'umujyi w'amateka wa Aksum. Kuri ubu umuyobozi mukuru mu gisirikare yahakanye ibyo birego. General de Brigade Kuma Mideska yemeza ko iyo video irimo abarwanyi ba TPLF bari mu myambaro bibye. Yongeyeho ko ibyo byakozwe ku bushake muri gahunda yo gutanga amakuru atariyo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ingamba zo kurwanya ikibazo cy'ubwicanyi buterwa n'imbunda yise ko ari icyorezo, birimo n'umuhate wo guhagarika ikizwi ku izina rya Ghost Guns cyangwa zaba imbunda z'abaringa ugenekereje mu Kinyarwanda, cyangwa intwaro zikorerwa mu ngo zidashobora kugenzurwa n'ubutegetsi. Perezida Joe Biden mu ijambo yagejeje ku banyamerika ari mu biro bye White House yavuze ko abanyamerika barenga 300 bamaze kwicwa no kuraswa mu kivunge. Ibuno no umwanya w'ikirimo cy'urunana.
Nadine yasubukuye bizinesi ye. Udeze nawe akomeje kwinubira umushinga wa Philip wo korora inkoko. N'urunana. Kiwe. Ni ibiki se ko wimyoje sheri? Oya rwose ibisibiye. Kuko ibiki se kandi hari ikihe kibazo? Urabona ntabuze ibitotsi byiza najyaga nigira muri ya masaha ya saa 10 saa 11 z'igitondo kugeza n'ubu kandi. Inka rero. Wagize se ikihe kibazo Mutesi? Ubwo se ntubyumva. Urwo rusaku rwari rusanzwe aha. Uravuga iyo saa kirimo ibikase? Yego nyine. Rwose mbuza kwisinzirira mu gitondo. Dore uyu munsi ubaye wa kabiri. Kuba wayizana aha muri uru rugo narabangamiwe rwose simpeshe. Ihangane humura rwose uzamenyera. Oya nta kumenyera Fili. Ihangane ariko rwose. Ihangane rwose. Oya yewe. Iriya sake ugomba kuyibaga sinshaka urusaku rwayo hano. Oya ntitugomba rwose kuyibaga. Ubwo se tuyibaze tukayirya urumva twaba tugeze ku ntego yacu koko? Iyihe ntego ariko? Korora inkoko nyinshi. Ubwo wumva inkoko nyinshi ari ngombwa ubundi? Mba nkubwire sheri, tugomba kugira inkoko nyinshi kugira ngo twihaze ku bikomoka ku matungo. Uzi ko twiyemeje ko ku mafunguro ya buri munsi hano mu rugo hagomba kubonekamo ibikomoka ku matungo, yaba ari inyama, indagara se, amagi, amafi cyangwa amata. None se ziriya zihari ntabwo zihagije? Erega intego ni ukwihaza ku bikomoka ku matungo, kandi tukanajya tugurisha kugira ngo tubone amafaranga yo kugura ibindi bikenewe. Erega ni na business, sibyo se sheri? Oya. Papa Kirere. Ikote dirasa umukobwa kwa rangudera. Karamanye. Umva mwatiye hano se tukavugana. Gase? Wowe na muzehe Tadiyo rwose nabashakaga. Ubwo kandi wasanga ushaka kudushishikariza kwiyogosheshereza muri salo yawe wa mwana we. Iyo mushaka amafaranga mukoresha ingufu. Yewe nye ntabwo twiyogoshesha sha. Barashaje. Oya ni muze hano hari icyo mbashakira yewe. Nibyo. Bishoboka. Wasanga agiye kuduha akazi we. Reka tuzanye. Reka tuze rwose. Yewe waramutse neza nyine. Mwaramutseho neza Papa Kirere. Uti bimeze bite rero? Dore ko ibintu bimeze kazi. Ko rwose ari mwebwe bafundi b'abahanga dufite n'ahangaha i Nyarurembo. Nibyo rwose ntabwo wibeshye. Wumva ko twari tugiye kwitesha ikirakaburusho. Ngaho tubwire rero. Akazi kameze gate? Twiteguye rwose kugakora rwose kandi neza. Nyine ndabizi ko turi mu bihe byo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Turabizi rwose niko bimeze. None rero hari umuntu hari hakurya warokotse Jenoside ufite inzu ikeneye gusanwa pe. Nifuzaga ko twajya kumwubakira. None se nye? Karame. Ukaduhangaye rero. Umva ushombe kandi. Ni mu rwego rwo kumufasha nta mafaranga hari rwose busho. Ariko ibyo birumvikana busho. Cyakora koko da. Ariko se niburi bikoresho byo birahari anye? Namaze kuvugana n'urundi rubyiruko. Buri wese yamaze gutegura igikoresho cye pe. Hari abafite amatafari, hari abaguze amabati, imisumari ndetse n'ibiti rwose birahari. Ndumva byose tayari. Mbese urubyiruko byose rwamaze kubitegura. Okay. Noneho rero ndumva nako twashaka kacu da nta kibazo rwose nye tuzaza tubafashe rwose. Okay, ubwo rero niba mubinyemereye ndumva nahita mbajyanayo rwose. Yewe nukuri yarashize igihe kirekire pe. Ahubwo wowe uraburiye he koko sheri? Uri waragiye. Ariko Nadi uyewe turimo koko hari igihe cyashize tudashobora gukora kubera COVID-19. Yego dis iyi ya COVID yananyije n'abasheri banjye shaho. Ubu sunyibutse koko. Wahora n'iki shaka ikamyo yanjye igiriye ikibazo hepfo hari amari ya makoni. Bigenze biteze. Nyine urumva hari ibikoresho by'ubwubatsi narimvanye mu ntara mbijyana mu yindi ariko ngeze hepfo ahangaha muri ya makoni igira icyo rwose irakwama. Hari icyuma gicomotse
mana yanjye we ihangane n'ukuri none se ubwo icyo cyuma cyacomotse biragenda bite birumvikana nahise mbibwira bosi ubwo ngomba gutegereza nyine kugeza igihe aguriye iki gisimbura akazana n'abakanishi bakagishyiramo nkabona kuva ni ukuri ihangane pe ubwo rero sinzi ukuntu nibutse ko utuye hano ku gasantere ndavuga nti reka nze nkurebe di yego di urakoze nuko kuko buriya nibukaga ko rwose wajyaga unacuruza n'akantu ko kunywa ntumva se ahubwo ko nanjye byungukiyemo sha nuko nyine ntireka nze nkurebe ndebe ko kinahari rwose nifatire kamwe naniruhukira none ngize amahirwe nsanze ugihari sha ndahari ntaho nagiye rwose kandi ibyo ushaka byose birahari icyo kunywa nashatse nanagutekera kandi nanjye ndacyahari wese sibyo se ndahari rwose serivisi iracyahari ni yayindi nta cyabuze noneho no kurara narara ahubwo uzibera hano kugeza igihe ikamyo yawe izakirira upfa kuba wifitiye kashi zawe ubwo urumva buri serivisi nyine ni kashi mubyumva hari ikibazo se kandi ntacyo rwose ariko se ko wakomeje gukorora cyane we ni amahoro wahora nitisha nkorora mana yanjye mva ngira ngo ni ingaruka z'ivumbi tuba twaciyemo hari imihanda tunyuramo ugasanga ni ivumbi gusa n'iyi imvura yagwa izuba ripfa kuva gusa umva nuko ubundi hagacamo imodoka biba birangiye ivumbi rihita rizamuka shaka kuyivuga rwose ndumva inkora yawe kazi reka ibi ngibi bizagera aho bishire hanyuma se serivisi uvuga kwishyurira buri umwe ukwayo ubwo ni gutera kugutekera ibyo kunywa igiciro cyabyo gucumbikira n'ikindi giciro ubwisungane mu buri nabwo ukabwishyura ukwabwo so byumva se nyine ubwo byose hamwe nangaho umunsi umwera umva basha nimwigire hino ariko rero mukomeze amahane intera muzanye nzagira icyaha tuganiriza gatoya mbese ugira ngo ubu ntimufashe mwa bantu inzu yari igiye kunywaho kandi nta bushobozi ifite rubyiruko bagenzi banjye rero ndagira ngo mbashimire ubwitange mwagize ubwo mwazaga gusana iyi nzu y'uyu musaza wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ni ukuri mwakoze cyane nyikomeza ariko yemwe nimubanze mwisunike mwugame ndabona imvura itangiye kugwa ari nyinshi nimwugame ariko ntibimbuza gukomeza ni ukuri mwakoze cyane iki ni kimwe mu bikorwa byakorwa muri iki gihe cyo kwibuka ariko kandi nanone ibikorwa nk'ibi bikwiye guhoraho muri uru rugendo dukomeje rwo kwibuka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ndagira ngo nshimire na enjeniyeri Bushombe ndetse na muzehe Tadeyo bafashe umwanya wo kuza kudufasha rwose bagashyiraho ubunararibonye bwabo nk'abafundi babizobereye Bushombe na Tadeyo rwose ni ukuri mwakoze cyane mwakoze pe mwakoze namwe kudusaba kuza kuhaba kandi tukaba rwose twishimye natwe n'ikindi gihe rwose muzajya mudukenera mu bikorwa nk'ibi muzajye mutubwira dutanga umusanzu wacu rwose tuba twigisha bato ndabona n'umusaza nawe ashaka kugira icyo avuga yewe muzehe umwanya ni uwawe umva abana banjye rero simvuga byinshi rwose ndagira ngo nanjye mbashimire iki gikorwa cyiza mu nkoreye iyi nzu yari igiye kungwaho ariko murayinsabira muzehe nawe urakoze gushima ndabona na muzehe Tadeyo ashaka kugira icyo atubwira tuguteze amatwi muzehe yewe murakoze cyane mwabana mwe nanjye ndumva ashaka kugira icyo mvuga iki gikorwa mwahuriyemo nk'urubyiruko rwa Nyarurembo ni igikorwa kigaragaza ubumwe mufite none rero nimukomeze kugira ubumwe mu bihe byose n'ahantu aho ariho hose mukomeze kubana mu mahoro kandi muharanire ko jenoside itazongera kubaho ukundi haba mu Rwanda ndetse n'ahandi hose mukoze ibikorwa byiza nk'urubyiruko rwa none mu gihe urwa kera rwakoraga ibibisha ndabashimiye muzakomeze uwo murage muhawe n'ababyeyi beza babarera n'igihugu cyiza mufite ndabashimiye sha n'undi uwo ari we wese icyo yifuza kutugezaho ni ukuri tumuhaye umwanya ayiwe mana yanjye we urandeba di niko firi ndakumva bude ndakumva niko ibi si bya bindi nakubwiraga ibiki se kandi ngaho ngwino ureba ibyo yasake ikoze sake
isake sikoze iki? Urabona ukuntu yadukira ibiryo by'umwana ikabibiriye koko? Iki? Iki gikoko kindiriye ibiryo by'umwana. Mana yanjye we. Ganza, cyukuririye ibiryo di. Ubwo si iyi sake ibiriye uri hehe? Nari nyarukiye mu nzu gushakira umwana umupira w'imbeho ngo mwambike numvaga hakonje. Ubwo urumva atari wowe biteye? Utiki firi. Ni wowe nyine ubiteye? Ubwo urashaka kuvuga iki papa Ganza? None se kuki wowe ubisize hanze ukajya mu nzu? Wumvaga ubisize mu wuhe mutekano koko? Iryo ni ryo kosa rero. Ko se we nta kindi uba wakoze? Wamugaburiye warangiza ukandurira ibyo wamugaburiyeho, ariko dore wowe uhise wigendera nta n'icyo ukoze. Ubwo ni ukugira ngo urengere iriya sake. Oya nawe byumve ni ukuri. Ahubwo se ubu hari ikihe cyizere ko ibyo biryo nabyo bitajemo umwanda? Yimubwira byanduje birarangiye, ubwo se ndacyabimugaburiye. Niyo mpamvu nyine mubwira ko wabigizemo uruhare. Ibikoresho ukoresha ugaburira umwana ndetse n'ibiryo umugaburira bigomba kwitabwaho bikagirirwa isuku, ukabirinda icyo ari cyo cyose rwose cyabyanduza. Umva firi, rekera ukumbwira byinshi ugamije kurengera iriya nkoko. Njye nkubwiye ko ntayishaka muri uru rugo. Ngo ntuyishaka? Sinyishaka, yibage tuyirya cyangwa urebe ahandi uyijyana. Mana yanjye we, none se sheri. Karamishano kuri. Yiwe ko numukabije ko. Ubundi batangiye no kugira ibizane n'ukuri. Sinakubwiye ko ari ukubera umukungugu imodoka zigenda zitomora mu muhanda ariko. Mana yanjye, rega imporera. Ihangane n'ukuri none se sheri. Karame. Muri zo basiboro twama tubiri gutase wari cyangwa kurangura izindi. Ese ubundi ko bwije wazihoye ko neza rumwe. Reka cyaki gihara ariko. Oya. Ahubwo ndumva wakira kugira kiri. Ahubwo ku kantu uvuze kari. Kwirana kunyagira ugamba hano. Kigari we. Aho se kandi barajya hehe? Nadi. Ndakumva ngo ushaka gukinga kandi twari tugera. Mwari muje yataze. Tuje hano kunywa kamwe ngo tunugame. Nta nubwo batwugamisha. Mba mwabagabo. Burije kandi ntabwo nshaka kubashyira mu rwanda cyo kurenza igihe mugomba kuba muri mu rugo. Ni ukuri nimutaye burije. Kaduhe tugasome vuba vuba tugende n'ubundi burije ariko se turananyuranye n'impo. Harimo umuntu se Nadi. Urimo kuvuga burije twirukana kombe mu uraho wa mugabo we. Muraho. Ko nari numvise inzoga zashize se. Niba zashize se wa mugabo we ubwo urakora iki hano? Iyo nkorora yora, inkorora bwo yo no buhoro. Uyu ni umushyitsi wanjye bushobo. Ariko se Nadi. Ndakumva bushobo. Wazi icyo kunywa utabanje kuduha amazi yo gukaraba koko mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Duha amazi tubuze dukarabe. Amazi se, amazi ndayakurahira. Amazi yashize ni ukuri muri ihangana. Kose ubundi ahantu sase karame njye ndabona rwose ahantu nta kigenda pe twigendera. Kubera iki? Se wowe kuko ukuntu hafunganye n'iyi nkorora urumva hatari ijyago cyo kuhandurira COVID-19 kuko iyi nkorora rwose ni nyinshi. Ariko ushobeye natazana hano ku gacupa tugasome tugende. Oya rwose ariko se ufite ikihe kibazo? Mfata byo ye ubu sinzi ibyo kunywa cyangwa dupfutse umunwa cyangwa turakora udupfukamunwa turapfukura tunywe. none se urumva hatari imodoka yo kwandura ingende tumaze kunywa dupfukura ugupfuka dupfukura. Mico runana natwe nahadusoreje ibiganiro byacu wakoze gusangira umugoro wawe natwe n'ibitabyumvishije kongera gusubira kuri bbc gahuza.com